Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho burumwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kuri mwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarebana n'umutekano politiki ubanye n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi ku mugoroba wo kuri uyu munsi wa mbere w'indwi ni kwigenekerezo rya 28 mu kakaro 2025 aho tugiye kurabira hamwe ibiriko biragenda bivugwa. Turaza kwinjira kubiri kugenda bitangazwa aho izasarambwiza yishuye umubare w'abasoda ba leta imaze kurekura. Turaza kubabwira ko ibarikare ituze ryongeye kugaruka nyuma y'imirwano ikomeye yahuje Wazalendo ndetse na AFC. Turaza kandi kubabwira ko FARDC yiyemeje guhiga inyeshyamba za ADF zisha abaturage. Turaza kandi kubabwira ko AFC nayo yamaganye ubwicanyi bwakorewe abasivili muri Ituri. Mu makuru akomakomeye ari kugenda agaruka. Turaza kubabwira ibidasanzwe biri gukorwa na FDNB yigaramye ngo FDLR imyitozo ndetse n'intwaro. Nimuze tubane kuri page ikomeye yanditseho amakuru akomeye arebana n'umutekano politike ububanyi n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Kandi niba ari ubwa mbere dukurikiye tushonda sabone wiyongere mwatazongera gucikwa n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro. Reka duhere ku byo FDNB iri kwiratangaza. Igisirikare cy'u Burundi cyahakanye ikivuye inyuma amakuru ayishinja guha abarwanyi b'umutwe w'iterabwoba FDLR imyitozo ya gisirikare n'intwaro mbere kubohereza kwica abanyamurenge mu misozi miremire ya Uvira ndetse na Fizi. Umutwe wa MRDP twirwaneho ukorera mu ntara akivuye amajyepfo mu buseruko bwa leta n'intwaro rusange ya Kongo ni uheruka gutangaza ariya makuru. Raporo zitandukanye z'impuguke za Loni zirashinja ingabo z'u Burundi kuba zimaze igihe zifatanya na FDLR ndetse n'ingabo za leta ya Kongo mu ntambara barwanamo n'umutwe wa twirwaneho ndetse n'izasarambwe. Mu gihe imirwano isa n'iyahungabanyije umurego hagati y'impande zihanganye mu buseruko bwa leta n'intwaro rusange ya Kongo, imitwe irimo twirwaneho na AFC imaze iminsi itanga impuruza y'uko ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa ririmo abarundi na FDLR rimaze igihe rikusanya kugira ngo rigabe ibitero ku birindiro byayo mu duce dutuwe n'abasivili. Ni ibitero amakuru avuga ko biri gutegurwa n'abantu batandukanye, harimo bikaba rero bivuga ko biri gutegurirwa mu gisagara cya Bujumbura mu rwego rwo gufasha leta n'intwaro rusange kwisubiza uduce dutandukanye turimo n'igisagara cya Goma ndetse na Bukavu byambuwe igisirikare cya leta. MRDP twirwaneho iri mu mitwe igize ihuriro AFC. Mu itangazo basohoye mu ndwi iheze bavuze ko bafite amakuru y'uko Uburundi bwamaze kohereza mu duce tw'imisozi miremire ya Uvira na Fizi abarwanyi ba FDLR mu gihe bikomeje kugenda bigaragara ko ibiri kuba ndetse n'ibikorwa biri ku rundi rwego. Bagize bati amakuru yize warerekana ko abo barwanyi ba FDLR umusaruro w'interahamwe zakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda baherewe imyitozo ya gisirikare mu Burundi n'ubufasha buhagije bw'intwaro ndetse n'ibindi bikoresho bya gisirikare byatanzwe na guverinoma y'u Burundi n'iya Kongo. Twirwaneho yavuze ko FDLR zamaze koherezwa mu duce turimo Luvunge, Rubarika, Rulambo, Minembwe aho bazanywe n'abarwanyi b'imitwe ya Wazalendo bakomeje kugaba ibitero ku banyamurenge, ari nako rero bikomeje kugenda bifatira intera nkuko bizagiye bigaragara aho bagiye batwika amazu. Igisirikare cy'u Burundi mu itangazo cyasohoye ku cyumweru ku igenekerezo rya 27 mu kakaro 2025 gisubiza kuri birego cyagaragaje ko atari ukuri, aho bagize bati ingabo z'u Burundi ziramenyesha abanyagihugu n'abanyamahanga ko Burundi bubana mu mahoro n'ibihugu byose bituranye nabwo bugendeye kuri politike yabwo yo kutagira uwo butera no kuba umuturanyi mwiza. Mu Burundi rero ntibushobora gushyigikira mu buryo ubwo ari bwo bwose abatera igihugu cy'umuturanyi. Amahugurwa n'imyitozo yose ya gisirikare bitegurwa kinyamwuga kubw'inyungu z'abarundi hagendewe ku bikenewe na FDNB. FDNB yagaragaje kandi ko jenoside iri gutegurwa gukorerwa abanyamurenge Uburundi bushinjwa kugiramo uruhare ari imvugo yatangiye gukwirakwizwa na bamwe mu banyamurenge kuva AFC MRDP twirwaneho yagera mu Minembwe no mu nkengero zaho igamije kunyegeza urwango mu banyekongo batuye mu misozi miremire y'Iminembwe.
igisirikare cy'u Burundi cyavuze ko ibyatangajwe na Twirwaneho ari ibinyoma bigamije kuyisiga icyasha, ikavuga ko ibi babyamaganye. Cyunzeho ko ingabo zacyo ziri muri leta iharanira intwaro rusange ya Kongo zikorana ubutumwa kinyamwuga mu kubaha no mu buryo bukomeye uburenganzira bw'ikiremwamuntu ndetse n'amategeko mpuzamahanga y'ubutabazi. Bikaba ari ibintu biriko biragenda byibonekeza mu gihe urugamba bitangazwa ko rukomeje kujya ku rundi rwego bitandukanye n'ibyagiye biba. Kugeza ubu rero FARDC nayo yiyemeje gukora ibishoboka byose ngo irwanye imitwe yitwaje intwaro, imugerero na Twirwaneho ndetse n'izasarambwe nabo bagaragajeho bahagaze kubirebana n'ibiri gukorwa. Reka rero duhere ku zatangajwe na FARDC tuze tureba icyo izasarambwe zivuga ku bikomeje kugenda biba. N'ubwicanyi bushya bwakoraniwe ubugome bukomeye mu buryo budasanzwe mu ijoro ryo kwigenekerezo rya 26 rishyira igenekerezo rya 27 mu Kakaro 2025 byabereye ahitwa Komanda muri teritwari ya Irumu mu ntara ya Ituri, mu gihe abari bari mu masengesho bakaba barahuye n'uruva gusenya, aho bitangazwa ndetse byemezwa ko abasivili barenga 40 bishwe biganjemo abatemaguwe n'inyeshyamba za ADF MTM zifitanye isano na Islamic State. Abandi benshi barakomeretse bikabije kuko byatangajwe ku mugaragaro na FARDC mu itangazo ryasohotse ku cyumweru. Bikaba rero ari ibintu bibabaje cyane. FARDC iravuga igira iti iki ni icyaha gikomeye kitazatambuka kidahanwe. Yamaganye ibyo yisi bikorwa by'ubugwari byakozwe n'umutwe wa ADF bashaka kwihorera ku gihombo cyatewe n'igitutu cy'igisirikare cy'ingabo za leta ya Kongo ndetse na UPDF muri teritwari za Irumu ndetse na Mambasa mu ntara ya Ituri. FARDC irashimangira ko byimazeyo ibyo yiyemeje ibigomba gukorwa, aho iri kugira iti tuzabahiga ubudacogora kugera mu ndake yabo ya nyuma nta buhungiro muzasigarana. Akaba ari ibyo atangaza. Iki ni icyemezo cyongeye gushimangirwa nk'ubutumwa busobanutse ku iterabwoba. Leta igira ati Repubulika ntizasubira inyuma. Ni muri uru rwego ingabo za Kongo zihangayikishijwe byimazeyo imiryango y'ababuze bihanganishije imiryango y'ababuze ababo, kandi irahamagarira abaturage kuba maso cyane mu gihe isaba ko buri wese yatanzanga amakuru ku kintu igikemangwa ku bishobora kuba. FARDC yanyomoje bigira iti umutekano ni ikibazo rusange, kuba maso kwawe bishobora kurokora ubuzima bwawe. Barasaba kandi ubufatanye n'abaturage bagahuriza hamwe mu kurwanya umwanzi rusange wishe inzirakarengane ndetse agatwika naho basengeraga. Ibi rero nubwo batangaje ibi, ni mu gihe abo ku ruhande rwa izasarambwe nabo bagize icyo batangaza ku birebana n'ibimaze iminsi kandi bagaragaza n'icyo bagiye gukora, aho AFC nayo yamaganye ibiri kubera muri Ituri. Bakaba rero babivuze muri ubu buryo. Ihuriro Alliance Fleuve Congo AFC ryamaganye ryivuye inyuma ubwicanyi bwakorewe abaturage b'abasivili bikozwe na ADF NALU. Ubwicanyi rero bukaba bwarababaje abatari bake, nk'uko rero umuvugizi wa AFC mu bya politike bwana Lawrence Kanyuka yabitangaje mu butumwa yatanze abinyujije ku rukuta rwe rwa X. Yagize ati AFC yamaganye ubwicanyi bwakorewe abaturage 47 bwakozwe na ADF NALU kuri iki cyumweru. Yongera ati ubushobozi buke bw'ubutegetsi bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo mu kurinda abasivili buratuma AFC izasarambwe zigomba kugarura ubutegetsi bushoboye kurinda abaturage babwo mu bice byose by'iki gihugu. Ni mu gihe rero umuvugizi wa AFC Oscar Barinda nawe arutse kubwira itangazamakuru ko igihugu kigabijwe n'imitwe itandukanye y'iterabwoba bikomeje kubangamira umutekano w'abaturage bo muri leta iharanira intwaro rusange ya Kongo, ku buryo hamwe leta itakihakandagira bitewe n'ubu ubugizi bwa nabi bw'iyi mitwe. Ati hari ibibazo byinshi muri leta iharanira intwaro rusange ya Kongo, hari uduce twinshi twigaruriwe n'abantu bari hariya hafi ya Kinshasa mu ntara ya Maindombe. Hari abakodeko na ADF bigaruriye Ituri, hariya hantu leta ntihagera. Naho twebwe aha twagaruye amahoro, turagarura umutekano, turi kuzana iterambere mu baturage. N'ubwicanyi kandi bwamaganwe n'umuryango w'abibumbye ubinyujije mu ntumwa yayo yihariye iyoboye ingabo za MONUSCO muri leta iharanira intwaro rusange
rusange ya Congo Vivian Van de Pierre wagize ati ibi bitero bizibasira abasivili bitagira kivurira by'umwihariko bikorerwa aba bantu basenga ni mu kwigomeka kandi bihonyora uburenganzira bwa muntu n'uburenganzira mpuzamahanga bw'ikiremwa muntu. Uyu muyobozi w'agateganyo wa MONUSCO yanavuze ko ubu bufatanye n'ubutegetsi bwa Congo bagiye gukaza umurego mu kurinda abaturage babarindira umutekano bagakomeza kuba bagarura ibikorwa bizana umutekano. Ngaho nguko rero ibi ni ibiri kuvugwa bijyanye n'uyu mutwe w'iterabwoba. Reka dukomeze amakuru yacu tuje ku zatangajwe na Papa, aho nawe yagize icyo avuga ko bikomeje kugenda biba. Umushumba wa Kiliziya Gatolika Papa Leo wa 16 yashenguwe n'igitero umutwe w'iterabwoba wa ADF wagabye mu ntara Ituri mu buseruko bwa leta n'intwaro rusange ya Congo. Ubutumwa bwa Papa Francis Papa Leo bwanyujijwe ku munyamabanga mukuru wa Kiliziya Gatolika Cardinal Petro Parolin wabushyikiriza perezida w'inama y'Episkopi Gatolika muri Congo Musenyeri Fulgence Muteba Mugaru. Yavuze ko ukwigenekerezo rya 27 rero 2025 aho yagize uyu Cardinal Parolin yagize ati nyir'ubutungane Papa Leo wa 16 yakiranye murambabarira ni Papa Leo wa 14 yakiranye akababaro kenshi inkuru y'igitero cyagabwe kuri paruwasi ya Bonne-Heres Honorite muri Komanda cyiciyemo abakristo benshi bari bateraniye. Umunyamabanga mukuru wa Kiliziya Gatolika yavuze ko Papa Leo yifuza ko amaraso y'abiciwe muri iki gitero yaba urubuto rw'amahoro, ubwiyunge, ubuvandimwe n'urukundo mu banyekongo. Ati amaraso y'abishwe abe urubuto rw'amahoro, ubwiyunge, ubuvandimwe n'urukundo ku banyekongo. Iki ni igitero cyagabwe mu gace ka Komanda gaherereye muri teritwari ya Irumu nk'uko rero twabibabwiye. Bikaba ari ibintu kuri ubu ngubu bikomeje kugenda bamugiye muri ibi bice. Hakomeje operasiyo yishwe Shuja ihuza igisirikare cya leta n'intwaro rusange ya Congo n'icya Uganda UPDF, ariko birakomeza kugenda byibonekeza ko ibikorwa by'ubugizi bwa nabi biba, aho uyu mutwe ugabe bitero ugamije gukora ibikorwa bijyanye no kwihorera bitewe n'uko nawo uri kugenda utakaza benshi mu barwanyi mu bitero bikomeye bari kugabwaho n'igisirikare cya leta. Reka dukomeze amakuru yacu tubabwire ko bikomeje kugenda bivugwa, aho rero bikomeje kugenda bivugwa ko muri Ituri n'ubundi hakomeje kuvugwa amakuru atari meza, aho rero bivugwa ko Ituri Kiliziya Gatolika yafunze imiryango nyuma y'igitero cya Kodeko. Aho rero umushumba wa Diocese Gatolika ya Bunia Musenyeri Dieudonné Ilungi yafashe icyemezo cyo gufunga Kiliziya Paruwasi Saint Jean de Capristan iherereye muri teritwari ya Njugu muri teritwari ya mu ntara Ituri nyuma y'igitero cy'umutwe witwaje intwaro wa Kodeko. Biragaragara mu itangazo Musenyeri Ulungi yashyizeho umukono ku wa gatandatu kw'igenekerezo rya 26 Mukakaro 2025 asobanura ko uyu mutwe witwaje intwaro wagabye igitero kuri Kiliziya iyi paruwasi iri mu gace kahitwa Lopo kw'igenekerezo rya 21 Mukakaro bekangiza imitungo yayo. Yagize ati dufashe iki cyemezo cyo gufunga Kiliziya ya paruwasi Saint Jean de Capristan ya Lopo kugeza igihe hazatangwa irindi bwirizwa. Musenyeri Ilungi yatangaje ko gusubukura ibikorwa by'iriya Kiliziya bizaba mu gihe umutekano uzaba wagarutse, kuko ari wo watuma abakristo basenga nta bwoba bw'uko bashobora kugirirwa nabi. Kwigenekerezo rya 22 komisiyo ishinzwe ubutabera n'amahoro muri Diocese Gatolika ya Bunia yamaganye iki gitero, igaragaza ko ubufatanye bw'abasirikare ba leta n'imitwe yitwaje intwaro aribwo buri kwenyegeza ubugizi bwa nabi. Iyi komisiyo yagize ati muri abavandimwe muhagarike kurwana, mureke kubabaza abavandimwe banyu. ACDGP irabahamagarira abanyapolitike n'abasirikare guhagarika ubu bufatanye butera impfu. Ibitero byibasira insengero bikomeje gufata indi ntera muri Ituri. Mu ijoro ryo kwigenekerezo rya 26 rishyira kwigenekerezo rya 27 Mukakaro, umutwe w'iterabwoba wa ADF nawo wagabye igitero mu gace ka Kamanda muri teritwari ya Irumu wica abarenga 43 barimo abasengaga. Nk'uko byagiye bigaragara
benshi mu bakurikiranira hafi biri kuba bakaba rero bakomeje kugenda bavuga bimwe mu bikomeje kugenda bitangazwa bijyanye nuko ibintu bimeze. Dukomeje n'aya makuru, reka tujye mu bizatangajwe n'izasarambwe, aho umutwe wa AFC watangaje ko umaze kurekura abasirikare barenga 12,000 bari mu kurwana ku ruhande rwa leta y'intwaro rusange ya Kongo. Imibare itangwa na guverineri wungirije wa Kivu y'Amajyaruguru Ngarambe Manzi Wiri yerekanye ko mu bo AFC yarekuye n'imfungwa zo ku ruhande rwa leta ifite harimo abacancuro babarirwa mu 300 b'Abanyarumaniya babaga mu gisagara cya Goma, barimo kandi ababarirwa muri 800 bo mu bihugu bya Afurika y'Epfo, Tanzania, Malawi, bari mu butumwa bwa Sami DRC mbere yo gutsindirwa mu mirwano yasize ingabo zizasarambwe zifashe igisagara cya Goma muri Mutarama uyu mwaka. Abandi ni abasirikare bo mu ngabo za Kongo Kinshasa n'ababafashaga bagera ku 140 i Goma nk'uko bigaragara. AFC rero nubwo yarekuye bariya abasirikare bose, ku ruhande rwayo ivuga ko nta mfungwa n'imwe leta ya Kinshasa irarekura. Uyu umutwe wishyuza Kinshasa imfungwa zibarirwa muri 700 zirimo abanyapolitiki, abasirikare n'abandi bantu bafitanye isano n'abawugize ifunze. Bikaba rero ari ibintu bavuga ko bagiye babafata nk'ibyitso. Inyandiko y'amahame ngenderwaho aganisha ku guhagarika intambara impande zombi ziheruka gusingira Doha muri Katari yerekana ko impande zombi mu byo zumvikanye harimo kuba buri ruhande rugomba kurekura imfungwa z'urundi, kimwe mu ngamba ziremereye ndetse zirema icyizere. Umunyamabanga uhoraho wa AFC Benjamin Bonimpa aheruka kwerurira itangazamakuru ko Kinshasa nitari kuri imfungwa zo ku ruhande rw'inyeshyamba ifite uriya mutwe utazitabira icyiciro cya 6 cy'ibiganiro biteganyijwe kubera i Doha. Akaba ari ibyo yatangaje ni mu gihe kandi mu yandi makuru akomakomeye ajyanye n'ibikobereye biri kuba bitangazwa ko iwarikare hari inkuru nziza. Kuri uyu wa mbere hongeye kugaragara ituze mu mudugudu witwa Kalinga mu duce twitwa Banamulema muri groupement ya Kisimba muri territoire ya Warikare muri Kivu y'Amajyaruguru nyuma y'imirwano yabaye muri weekend ishize hagati y'Isasarambwe ndetse na Wazalendo mu buryo butazwi umubare w'abapfuye ndetse n'abakomeretse. Amakuru agira kuri ikinyamakuru Actualité.cd aravuga ko inyeshyamba za AFC zavuye mu gace kitwa Kalembe Kalonge zagabye igitero ku birindiro bya Wazalendo Ikalyanga ku wa gatandatu mbere yo gusubizwa inyuma. Iyi mirwano iravugwa mu gihe ibiganiro bikomeje kubera i Doha muri Katari hagati ya guverinoma ya Kongo n'Izasarambwe. Impande zombi zashyize umukono ku itangazo ry'amahame asaba ko imirwano ihagarikwa byihuse, ariko umutwe w'Izasarambwe ukomeje kumvikana mu mirwano ya hato na hato n'inyeshyamba za Wazalendo ziterwa inkunga na leta ya Kinshasa. Dukomeje n'andi makuru akomakomeye ari kuvugwa muri politike, reka tuje kuri inkuru ikomakomeye iri kuvugwa aho François Beya wabaye umujyanama wa Kisekedi yasabiwe gufungwa amezi 6. Reka turebe ibingibi. Ubushinjacyaha bwa gisirikare muri leta y'intwaro rusange ya Kongo bwasabye urukiko rukuru rwa Kinshasa gukatira François Beya Kasongo wabaye umujyanama wihariye wa Perezida Kisekedi mu by'umutekano igifungo cy'umwaka kirimo amezi 6 asubitse. François Beya Venda Noah Bayama Gayi Colonel Chikapa Tete Mbokiri Komiseri mukuru Lili Tambwe Muama Lieutenant Colonel Karenga Pierre na Brigadier General Tony Twawadi Sekere bashinjwe ibyaha birimo gushaka kugirira nabi Kisekedi no gusaba abasirikare gukora ibinyuranye n'inshingano zabo, keretse Brigadier General Sekere waturutse ubutabera. Abandi barafunzwe ariko bagafungurwa by'agateganyo mu gihe urubanza rwabo rwari rukomeje. Beya yatawe muri yombi mu kwezi kwa kabiri 2022 afungurwa by'agateganyo muri Kanama uwo mwaka kugira ngo aje kuvurwa mu mahanga. Kugeza ubu aracyari mu Bufaransa. Mu cyumweru gishize ubushinjacyaha bwagaragaje ko Beya akwiye igifungo cy'umwaka kirimo amezi 6 asubitse bitewe nuko ubuzima bwe butameze neza ndetse no kuba ari umukuru mu myaka, bivuze ko abaye yakatiwe atafungwa kuko amezi 6 yayamaze muri gereza. Biteganyijwe ko kwigenekerezo rya 31 Mukakaro abanyamategeko ba Beya bazagera ku rukiko bakabagezaho ibyifuzo byabo mbere yuko bari bamaganye ikurikiranwa ry'umukiriya wabo
wabo basobanura ko iki kirego kidafite ishingiro. Ngayo nguko ni amakuru makuru agezweho muri politike ya leta iharanira rusange ya Kongo no mu karere muri rusange. Ni munyeberere tuyasoreje abanywanyi, niba ari ubwa mbere dukurikiye biba byiza iyo ufyonze sabone ukiyongera mu badahwema kubana natwe ngaha aho tubashyikiriza amakuru akomakomeye aba arebana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu, aho twibanda cyane ku nkuru zikomakomeye ziba zigezweho muri iki gisata. Rero icyo usabwa nta kindi, niba ari ubwa mbere dukurikiye biba byiza iyo usukanda kuri subscribe cyangwa se sabone bitewe n'ururimi uvuga, maze ugakanda n'ukakazogera kugira ngo ujye ubona ubutumwa bukumenyesha igihe dushizeho amakuru yacu. Bikore dukomeze kubana. Hasta la vista.